Anyang aki din. Norma, dayjay ka di ti asawam. Wan manang. Ne, apay ngay, katkatawaam ka din nilakay ko? Ay na, nagnisit gayam unay nilakay mo. Apay, taga-ano ka di? Ijay lang mat kabangibang nga ili. Basit gayam alalaki. Kurang nalaangan katkaslaan sisit. Apay manang, nakakita ka din iti alinsisit? Unay ka matan, Norma. Apay nga iso ti kinayat mo. Kaano kas labakos? Ay namanang, saan ang napatag kanyak tinaimpisikalan? Tinapatag, napudno kanyak, kandinak panawan. Si kangay manang, sa dino ka di ti ayan tinakasikogkan ka. Apay adi na kainkasar. Ha? Kaslasan mo pa nga impaspasyar dito eh. Gaputakaw awid mo laang ay didimakalan ti tiyan mo. Inpagarop minoda ka di syudad nga agad-adal iti kinadoktora. Aganak kanton abalasang. Anya? Saan mo't gayam nga agpaabak dayjay anorma anya? Ay na, basol mo ah. Apay nga minakas jay timbagbagam kan kwa na. Ha? Apay, di mo ka di pampanunutan amasikog ka. Narigat tagsasaw, Delia. Iso nga agpanunot ka man. Anya? Baliwam day taugalim si Kadelia. Nalaing ka nga aguyaw, kas kadamang dilaw. Ngam no si ka ti makangag iti ibagada. Ay na, kaguram amin aparswa. Anya? Kahit isumat. Nanang, no di mo kayat ang masakitan tiriknam. Agsardeng ka na. Ay na, kasla pumutukan day tabuksit mo. Ngam umanistorya ka pa'y laang. Kurang laangan, ipugiit mo pa yan. Anya? Apay yung taakas dyan ni Manang Delia, nanarita. Apay ka day, Norma. Nalabas ti kinauyaw na. Ay na, as in. Atiw na pa'y ti grabe ko naman. Ha? Wana na, tila madildilaw na. Iso ako rakan kwa na, aday na labsan ti agsao. Gaputa di na amo ti sumarsaruno nga aldaw. Ay, pasensya am kumalatan kay anak kaw, Norma, balasang kaw. Wana na, anya nga rod ngay. Awan matan ti mabalinan tayo no talaga akas jay ti ugali na. Un nga raw, ang ay na. Mangibabain ti kasjay nga aramid na. Wan nga rod na. Ura iti kaaduan ti tattao, ibaga na latan ti kayat na nga ibaga. Nasubraan nga raw ti laing na. Nalaing amang istorya iti pada na atao. Uray siguro pumutukan jay buksit na. Ala, ikarigatan na latat ag istorya. Nagpas ngay Candelia. Ngam awan pa'y matidamag may papan iti ama ti anak mo. Manong Bernard. Hapay, sa dino ka titayan na? Basta, di yun damagan, Manong. Ay na, Delia. Iso nga itan, sarde nga mon ti kinauyaw mo. Tinapatag, napudnukan ka ti lalaki. Di uray man kas labakes ako nam kininorma. Ha? Hapay nga men akas jay ti imbagbagam si Cadelia. Agyaman ka, taninorma tinaranaam. Tano saan? Amangan no karkaro ana ibabain ka. Apayan, Agusto. Apay ka di manang. Nagalas magayam ti panagnam. Kasla panag na ti pato. Anya. Adi pa'y nakarkaron ton, inton magnaka iti sangat. Una yan. Kasla kan to pato nga agwid-widawid ti ube na. Ay naman ang dilya.
Nawanin ti bagam magtalnakan na. Ha? Kay sumay. Apay panagkunam ka di napintas ka. Kano sa kang kantubay. Isun sa pinanawan na katinakasing king ka. Tayo di miningmingan na siguro anay bagday tayo soram. Naupay king ka na namin pinsan. No? Anya! Kay sumay. Ay na, kasi ka dilyang. Sakang kalangaro ng pinanawan na kapay tinakasing king ka. Ay na, kasi ka talaga. Oh. Nay. Apa yan, Delia? Sa bali mo't nantipan nagnam. Si kamot manong, takatawaan nakpay mo. Apay, ano kaya? Takas ka madlapaton na magmag na. Ay na, natinagak nga rod ije puon ti mangga. Anya? Apaw. Talaga aday takanam ti amum abiro ka na niya. Ay na, kaan anak mo pa lang idinapan abulan ngam agkalkalay at kamanan iti puon ti mangga. Si kamot manong, tila ibagbagam. Di ka man agisawang iti anya dita, tanalaka ak amasakitan sipod na ganakak. Diyos, Delia, no sensitibo ka. Rumbang kumalaang nga rod asensitibo ka itirik na tipada matao. Saan atila maisawsawang mo? Jesus, ay ngamay na. Talaga nga umlikak no makitkitak na itapan nagnam. Kaskalapato talaga. Apay nga ta, itaman pa'y nga awan ni Delia. Imbagak mo't nga agluto ak ita iti salad. Wan ngagpaiso. Nagrawat iti salad. Subo nga uray aglulong pa dagiti pasta iyang hiwat na. Anya? Ay, kahit isumait. Ay nga, ay na, aguray ka man. Amangan no saan nga umay dayjay. Nasakit nga ta tinakam na kanya kahit. Apay, nagapa kayo manan. Saan nanang? Ngam, kinat katawaak. Ngamin. Jak malapdan ti ilek ko eh. Anya? Wen, gabuta ka sa lapato no magna. Anya? Kadawan mo't. Kimalay at kano iti punti manggakit na tinag. Iso aday jay. Nadangran ti saka na. Nasakit ka nung arod. Iso akas jay no magna. Kaslaye panag naman ti pato. Ay, daytan ti bagbagakan kwa na. Dayta ti pagpanunutan na mo't kuma. Kano sang kaibaga na kano akas lapato ti panag na ni Agustaw. Anya? Won, iso ako na ni Agustaw, amang ibabain at talaga ni Delia. Taado ti tao, idimbaga na dayjay. Ay, anyan daya agalad ti kapsat ko. Talaga adi agpampanunot. No iso ti dilawin da. Naglaka masair. Rumbang ko mga agpanunot. Sana dilaw. Paray, anibersaryo gayam datatangken nanang inton bigat. Umay kayon to ah. Ay na, mayat ko ang mga no pabainan na manan ni Delia, paray. Ay na pare, saan ani Delia ti rason tapno saan kayo nga umay. Wen pare, bayan nyo latan ni Delia. Gaputakas di at talaga ti galad na. Nagalas. Ay, nagalas nga raw, Jo. Naalas at talaga. Akas mutikin, naalas ti ropa na, Jo. Kawa mo paray. Nalay nga mang dilaw. Ngam di na pa'y magkita nga muna ti bagina. Ay na, nagalas nga ugali at talaga. Ay, kuha pare. Ulitag man na. Ay, pasensyaan nyo lat ako man ti kapsat ko. Walatan na paray. Nya nga ngay. Tano siyak ti agsaw. Ay na, amangan no agsangit pa iti dara. Kawan, isong agtatal na lang paray. Ay, agyaman ak pare. Gapu iti kanayon nyo apa nagpaspasensya kini Delia. Ay ngam pare. Ay, jayaw awis ko
Ayun na pa rin. Awan pare, umay kayo. Tano ni Delia ti patpatyan nyo. Si Katilugi. Ay sus, di mo maramanan ti pulutan. An, unay matday tadapan mon milaw. Kasla makatawon adi ka nagugugas. Ha? Naimbag man, tadalat na nangayat ka. Ha? Ngam ay na, saan matkit di anakaskas daaw, no nangisit day tadapan mau. Gaputa ultimo day tarupa ken tenged mau. Ay na, nakangingisit mo gayam. Delia. Oh, sana ya kakabsat. Ay na, no siyak ti kastatit sura na. Ay, mabainak amakidupong iti kakastawi. Ala, Delia, panawon ka pa dito ah. Oh, naikamutan Delia. Apay atilayng bagbagam kinimilo. Kita man, nagawi doon, kat saan pa'y anangan. Apay, di na aya maaklon anangisit jay dapan na. Oray pay, anya tiga po na nga ing kaibagbaga iti kaadwan ti tao. Kat, talaga mo't akas ta nanang, sana bali atapod numot. Ay na, Delia, apay, di mo ka di makita day ta imaken dapan mo. Kano nakangingisi da mo lang. Kasla kamuting kahoy. Da kayo mo, nanang. Kahit isumag. Anya. Anya nga ita. Nasakit tinakamaw iti imbaga. Da kayo mo, nanang. Kasla sa andak nga anak. Gapo kadagita nga ibagbagayo. Ay, kat talaga akasta. Oray anak ka. Ibagak no amok ahusto Bareng agbaliw ka man mo iti oray 2%. Anya? Wan, baliwam day ta ugalim. Tauray nagalas kumaday tarupam, no nasaya at mati ugalim, mayat kumamati pakasarsaritam. Anya? Ne. Apa yan, Delia? Pudno gayam ti ko nadaan niya. Nagalas tay tarupam. Naimbag ta saan ngayong bahala ti anak mo. Anya? Kay sumay. Da kayo mat manong. Nasakit lang arutan tirik na kininanang. Nayunan nyo pa'y lamang. Ne. Apay? Anya mo ti pagsaksakitan tinagam mo. No kinunana nagalas ti ropa. Kaya pudno mo't kami. Ay Natalia, awan ko mati marikot ken ka, no nasaya at day ta ugalim. Agbaliw ka ngaminan. Kita man, sikan di pagsasaritaan ti bumarangay. Gaputa amin anasasaom maipapan ka dagiti karuba. Nagbalatek madlaken ka. Ketuan, iso asapay ko ma, taday tamet den, ti pagnakmam. Ay na, isinadamagaya man ni Milaw. Kay, anya ko ma. Ay na, asino nga tamat nga, itimang sublat kan kwa na. Arig nan akilaban ni Margie. Anya, one mate, kilaban ni Margie kunak, tanagdenden na damag. Kitaan tayo man no asino timang sublat. Ay na, di kaunay Delia. Tama nga no si kakit day timang sublat. Anya, ay sus, pakpakawan. Asino kumangay timang sublat iti day di alalaki. Kaano naglaad? Kaslabi nati ti uram gapo iti kinangisit na. Apay, panagkunam kaday ka na po daw ka, Ay sos, di mo man labsan ti agsao ko na man ang Delia. Apay, di ka pa'y ayan nagnakam. Kita man, kunam anangisit di asawa ni Norma.
Angam ngimisit kamot ita, gapo iti agduduma a chemical nga inus-usar mo iti rupam. Kung namanan iti, akas lapato ti panag na ni Agusto. Nga manya nga ita, naipada kamot. Anya? Ala, pagandarom ki iti, dahito utak mo. Di mo urayan ang nakarkaraw ti mapasamakan ka. Delia, kasla napintas ka ah. Ha? Kasla ka dila ang Milo? Napintas ka kunak ko ma, Delia. Kasta anya? Uwan, Delia, iso nga agayatakin ka. Ah? Agpaiso, Milo? Uwan, Delia, I love you todo. Walang preno. Milo, di kan parigatan. I love you too. Ha? Ano kasta? Agdil na tangarutin, Delia. Ay, kato na, Milo. Awan parikot iti daita. Ay na. Nagpartak ti pasamak. Anya pasamak. Apay nanang, di mo ka di pa'y nadamag. Ti anya. Kedno imbo nagayam ni Delia ti Bado na ijayan ni Milo. Anya. Tapay ka now. Ay na, nagkapoy ka mo nanang. Agdenadan ah. Anya. Wun, agdenadan ah. Kung ni Milo nga inaram na ni Delia idi Martes. Iso nga idi Miyerkules, ay sos. Imbo nagdan ti Bado ni Delia. Iso nga agdendenadan ita. Ay, unay matdaytan adilya. Uray kumamanon baga na kanyak. Awan pa'y matikuna na nga ibagana. Ay, unay yan. Ay na, katawaan dan to ni Delia. Asino ti mang sublat iti kalaban ni Margie kung kunana. Nga may sumot kaya. Ay, daytang arud ka anak ko. Ay na, kunana analaing amang ibabain iti pada na tao. Ang sigurado, isumot ita ti maibabain. Anya nga ita, Delia, kinan mo mat amin asaom. Ah? Si kamot gayam tinang kilaban iti kilaban ni Margie. Kundi sao kanto mga min. Ha? Kan anya jay ko nam? Nangisit ti asawak saan aya? Anya nga ita? Nakidan na kamot la iti pada na anang ngisit. Ha? Di ka makasungbat tapod no amin ti ibagbagak anya. And worst, inayat mo ti lalaki nga inuy-uyaw mo. Ako nam, adi mo pagan ano. Norma. Ay na! Siyak mo tanti mang katawa itakin ka, Delia. Numaminsan ngamin, di mo ngamin labsan ti kinalaing mo, ha? Kunam analaing ka amang ibabain, ngam anya nga ita, si kamat na ibabain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nanang, ayan na ni Manang Ana. Madama nga aglutluto. Mapanak man ijay. Saan mo adisturbon? Tamabisinan ni tatang mo ang naggapo ije taltalon. Agdalaang ibagakan ko, Ana. Manang Ana, adaman ibagakan ka. Jack pa'y nakaluto. Anya ay na. Amom jay ex mo? Sino nga ex ko? Ay na, adugayan ti ex mo niya. Ni Ruben ngay. Ni Ruben, apay? Nabayagan, asaan kami ang nagkitkita? Manipod ng asawa. Tiniliw da. Apay at tiniliw da? Adda ka na si Kugan na bakit? Ay, unay mo daytan at chismis si Kamari. Isumuti ko na da.
Dayjay ka no bakit? Sugar mommy na. Ay, imbag lakit din ata saan kami ang nagkatuluyan kin ni Ruben. Siya kumaitan ti si aluklukon na. Nakainaw ka din ni ading mo, Ana. Ado ti ininnawan na nanang, apay aya. Kunana mo nga da istoryaan na intun madamdama. Ay na, chismisan na kamagayam ni Marie. Amok amay na mapaspasamak dito'y lugar tayo, kapukan kwa na. Bilibak kada kayo, ananang. Iso nga road, akay kayat na tirumwar amapan gumatgatang dita kantina. Tapno makasagap latta itinaduma-duma at chismes. Nalpaasa ko na naginaw. Ay kat umay kagtugawan dito'y nagtengaan mikin ni manang mo, Ana. Ay, katwa na. Oh, anya manin ti istorya umon. Part 2, dya inistoryak itay kan kamanang. Anya, adda part 2 na dayjay. Gawan, index da kanyak ti part 2 na. Amo yumatan, ado dagiti katsismisak ijerwar. Ala, istorya nga rudon je part 2 na. Tanay, ang kaba-kaba to'y parukong kaw, kayat ko amaamuan. Ay, saan man aday tarubin ti pag-istoryaan tayo? Oy, still hurting pa ilaang. Kat nabayag damo nga min anagayan ayat. Makatawon laang nanang. Kunak no iso ti makatuluyam. Imbag ata saan, siya kumaitan ti luklukon na. Angam anya ita, bakit kan abalasang? Mari, may sa. Oh, dan ganyan ti part 2 ti istoryak ki din. Ala, aguli makan, Ana. Oh, kalpasan ana ti liw ni Ruben, tanakasikog iti bakit a sugar mommy na, adda man ang nagdarom. Sa bali mo't ababae dayjay. Ay sus, nagadaon. Agasam ngay dayta. Playboy mo't gayam. Oh, ayan na ngay ti part 2 na dita. Dayjay, indarom jay sa bali man ang ababae. Addan tumanan part 3 na. Padaanan nyo. Ay, girl, lumuklukmad ka. Wen nga ron. Hay, kurang ak ngamin iti exercise. Manabulanan. Ah, anya man no abulanan. Joke ko lang, si Kama. Oy, sa anak ama si kugan niya. Amok mata saan, kasano kumaamasiko ka, kat single ka man. Kat, isumad. Uray siya, kat masikugag samad tan. Ay na, saan aga po tadakkel ti tiyan ko kat masikuga kon. Naimas laang at talaga ti sidsidaan mi anya. Di magsensama to'y tricycle ko Di ka man nagsao iti kasta manong. Gaputa siyak tinakalugan, ibagamon ti kasta. Joke. Angaw ko laeng da jay, si kakit di mo. Agpapada kayon amang uyaw kanya. Gaputa limok mga. Akuray ka man ading ka. Apay ngagpaiso akil na at alimok magka. Ay, kagagangay na Kastumit at talaga no bumakatan ti tao. Kumapsot ti metabolism na iso alumukmug. Kastagayam. Apay, nadagsanak ka di una yun. Mariknak nga raw. Oray la agbangking da iti sidecar. Ay, agpakutungak nga rudin no kasta. Ado kayon amang uyaw kanya. Kid no broken hearted kan samat nga main. Aging gaita. Paka-broken hearted ak kumama ngay. Ne, kini Ruben nga ex mo Ay na, nabayag kaming nga awan kin ni Ruben, manong. Iso nga road, nabayag kayon nga awan.
Ngam isunsamat ti paglukluk magam. Jay panagsinayaw. Apay asaan kayo amamati ang naka-let go ako? Karurod ko pa ikit din amang tinagan da dya tao. Ah, saan pa'y asim mangput ni Marie? Saan pa'y nga road? Imbaon ko itay alas 5 amapan gumatang itisidaan tayo asaka ti manok di tatalipapa. Aging gaita, saan pa'y mutasim mangput? Napananan ngay. Ay, jak nga rod amaw. Taawagak man. Alas 7 itirabi eh. Sige, awagam man laangan. Api nga taamarabyan pa'y laang mo day a babae. Hello, Manang Ana. Ayan mo, agawid kanta ni mabising kami. Nakagatang ka kanon iti saka ti manok nga ipagpagatang ni Nanang. Aywan, ang dagayam di pagpagatang ni Nanang. Saan mo ang nagatang? Nalipatak. Kasano mo ngamin? Chismisan dakdag iti kachinchinismis ko. Awanin ati magatang muta ni Rabiin. Kasano ngayon agungot ni Nanang? Agawid kalatan. Aguray ka, taadapay tuntunak. Anya day taatun tuntunam aya. Di naggapuan di nagchichismisan da. Inununam pa'y tinakichismis ngamin. Kasano? Sikati pagchichismisan da. Ay, migayam. Anya, siya. Apaya siya. Malay bagak tukon kain tun madamdama. Biro kak pay no sa dino tinaggapuan na dayjay at chismis. Ay agawid kan ko na. Sige. Bye, Manang Ana. Anya nga eh. Anya nga anya. Jay sa kati manok asidaon tayo. Ay, syakmut ka no ti pagchichismisan da di tarwar nanang. Nagkuna ni Marie. Tapay ko maasika ti pagchichismisan da. Nasayaan pa si Mangput kan. Inururay nakgayam? Katuan na. Awan nagatang ko asaka ti manok. Nagsida kamin kininanang iti sardinas. Nagbayag ka mo amin. Tinunton ko nga rod no sa dino tinagtaudan ti chismis. Nagtugaw ka man dito'y. Ta istorya day ta ibagbagam at chismis kanya. Mabalin ka di nga agangasakpay? Agangas kan Darasam. Oh, nakaangas kan. Pudnon samot. Oh, apay akitaam day to'y tiyan ko. Masikog ka kano? Nagkuna. Dagiti tattao Ay, dagiti padam at chismosa. Amin da. Dagiti agpukpukis, dagiti kargador, kan dagiti driver, sikati tapik da. Ay, saan ang masikog? Saan? Isumot ti kunak, angam isumot ti chismis. Narawat aklaang amangan. Isu day tati ipalpalawag ko kat. Kabaalam nga ibusan, ti sa nga bandihado nga inapoy. Imbagam day ta? Ay, sus, ibabain nak mo ilauna yan. Kat, tapno mamati da asaan ka amasikog? Sino tinangyuaras iti day ta? Isu ti kahit ko amaamuan. Rabi iuna yan, isu nagawid ako na. Idarom ko no asino ti mang perper di iti reputasyon ko. Ay wana, ipabalod mo. Kat baybayam ang malungtot iji pagbaludan. Ay nabilbil ko day toy. O, kitaam. Katuan, nagdakkel ataba iti aglawlaw di tatyan mo. Kasla salbabida. Apay ngay anak ko, si kamot gaya man ti chis-chismisen da di tarwar. Ay, uwan nga rod nanang. Agyaman ka kin ni Marie, tanalaing ang makasagap iti chismis.
Gapukun kwa na. Naamuan tayo adagos day taapan ng perperdida kan ka. Apay asyak itan ngay ti pagchichismisan da nanang. Di mo pa'y kayat, kas kala artista. Uray sa anak ko na kasla artista nanang, basta sa andak a pagchichismisan. Day, apay ngay anangisit mo tanday tabadom ama pa nagtrabaho. Tapno saan unay amadlaw day to bilbil ko. Sa bagay, saan unay amadlaw no agbado ka itinangisi. Oy, Marie, agring ka. Marie, Apay, amang riing ka. Kat alas 5 pa laang. bumangon ka, takadwaan nak amapan ag-jogging. Agjogging. Sa anak nga agjogging. Jacket. Kadwaan nak tapno bumasit day to'y pagchichismisan da atyan ko. Isuda ah. Apay ko mga iramraman nak dita. Bumangon ka ditan. Ado ti makitam amabalin mo nga ichismis dita kalsada. Ay, wala niya. Mabait lang araw, tagsukata. Ay na, girl. Apa yan ang isip suot mo, ah? Ay, agladlading itak. At dami na tayo mi. Anya? Asino? Ay, condolence, ah? J.E.P.S. at chismosa. Anya? Ay, kung naklakit din no asino yung minatayo ngay bagbagam. Ipis matlaganyam. Ah, ay ngam aguray ka man. Anya ti kunam, chismosa nga ipis. Jay mangiwarwaras ama si Kuga. Ah, ay wan anya. Ay, asino matay jay? Asino nga tatinang yuwaras ama si Kuga? Nakadanon pa yan iji lugar mi. Oh, sana siya ka. Saan nakakitahan ni Tikasta? Talaga ka di asaan asika? Saan ay siya kunakman? Sumuko kan no sika. Anya sumuko sa sawam? Idarum ko timang perper di iti kinatao. Saan nga rod ay siya? Asino ti amam? Ada ka di man? No siyak timang idarum kan ka. Siguradwak amalungsot ka iti pagbaludan. Ha? Saan ka makapag-pedicure kan makamanicure iti unag? Ay, nagkas ang matan. Saan ka makapag-makeup? Saan ka makapag-heels? Ah, uston. Sumuko akon. Saan ako naparigatan pa'y, Ana? Please. No saan asika? Asino tinaggapuan ti chismis ama si Kuga, ha? Ibagak ka din? Katibagamon, ah. Ni Ruben, JX mo. Ti awanan bain. Oo. Ang ni di na kon idardarumuan. Ay, Ruben, agtungtung taman. Oh, Ana. Long time no see ah. Ay, saan nakapanawan, Ruben? Agsarita tapay ko nak. Tanya ko matipagsaritaan ta. Kahit nalpas na kon nga imbre. Damagampay lang ang kanyak data. Adda babae ana si Kugam. Ah, kunak mutingking ka idi nga agsubli ka kanya. Kahit agpakasi ka kanya. No kasta, sikat tinaggapuan ti chismis. Anya chismis. Lawlawag man no nya chismis dayta. Basta chismis, amumun dayjay. Ibagam ta ti klase a chismis. Chismis ama si Kuga. Ah, dayta? Apay ngay warwaras mo dayta, ha? Di mo ka di amo apakapir dyan ti kinataok dayta, ha? Amaw, iso nga ron nga raramidag. Sipatan kan sa
Ayan! Kunak magkingga, saan ko akayat ang makisina king kaide. Ang manya tinaramid mo. Inadaywan nak mo. Idarom ka talaga! Ay, saan na ka mabutang nga may darom? Namin ano na kon nga indardarom. Gapo iti kinaado ti babaem. Kaya da magayam. O nya, kaya't mo ti makisinubyanan kanya. Ay, pakpakawan! Uray siksi kalaangan tinabat-bati alalaki dito'y lubong. Diyak kaya't ti makisinublan kan ka. Never! Adamot man ang ibagbagada kanya, may papanken ka, Ana? Anya mananday ta? Saan na siya kinagapon na daytoy, Ang mga nukusilapan nakmanan. Anya nga ruday ta? Ibagamon Ay, naganak ka kanon? Anya? Itatabi masit ti tiyan ko? Ibagada naganakakon? Ay, anya lakit din aya? Kung nagmat nga imposible, naganak ka. Kat inaldaw tamat nga kita dito office. Ni manen Ruben tinagapuan day ta chismisan niya. Kasano mo, Amuklatan. Saan talaga sumardeng day at tao amang perde kanyak? Ang bayam lang. Taamin nga ibagbaga na kontra kanya kat saan apod no. Ay, true. Nasakit lang tinakam na daya tao. Mala, intakit din nagmerienda. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nakaturturog akong boyet. Gapay nalbas nga isoldier number 5, mami. Nagbayag kamutan amang solve. Nagrigat mat ngamin. I-divide mo laang mo't data. Rabiin, mami. Magaturturog ako. Sige, maturugtan. Inton bigat manen nga aramiden ta data assignment mo. Agpadenden ka man mo't Mario. Awanan ti pagturugak. Binukbukuda mo day kay kama. Di ka gituron Imbes ngamin asika ti mangisurukin ni Boyet iti assignment na, takunam analaing ka iti mat. Saan ka man nasumana at makaturturog ako. Di mo pa'y masurwan ni Boyet. Agunor laang jay anak ko, siyak laang ti umuli ijay stage amang ibitin iti ribon na. Ta siyak ti ado ti rigat na kinkwa na. Makapaturog ti aguray dito iskwelaan. Ay na, no saan naklatang tangdanan di anak ko nga umay mangbantay di anak na dito iskwelaan. Diyak maanusan dagtugtugaw dito. Mapuy-puyatak ngamin kinibuyet no kwa nana. Kasanuma ngamin, nagado ti ipa-assignment di madamda. Ay, sika, ti agar-aramid iti assignment na. Saan matkit di? Ngam adda aklat ta, ijay abay na, tapno masurwak iti rumbang aramidan na. Siguro, kayat mo nga agunor di anak mo anya. Ay na, day ta talaga ti arapaap ko para kinibuyat ko, nana. Kayat kumat amapadasan ti umuli ijay stage amang ibitin iti honor na Apay paylaang nga agkarigatan ka ngay amang isuro ijay anak mo. Kasano, nilakay ko, nagsadot mo't amang isuro. Am-amom ni Maricar. Day man. Aywan, iso tiin ang jay classmate ni Buhit. Nagadukat ti kulor ti buok nan aya. Kan, nagatidog dagiti kukuna. Adda ngamin ijay abroad nilakay na. Isumit lagayam nga arjud. Kan, amom ka de.
Ti anya nana. Donar a donar day takin ni madamda. Takayat na nga agunor jay anak na. Mami, kitam da ito papel ko, oh. Perfect yung test ni. Ay na, naglaingan to'y anak ko. Perfect nagpaiso. Siya lang tinaka-perfect, mami. Ay, Buyet, anya tinagan jay classmate mo. Ajay mami na kat nagado ti kolor ti buok na. Ah, ni Brian da jay, mami. Manungay mo tinaala na. Sana makapaspasa da jay iti test mi, mami. Sana pa yung amo ti agminus. Kasta ka di. Kan, amo, mami. Kanayon nga umay jay mami na ijay room mi. Regregalwan na ni madam mi iti chocolate. Donut. Kan kanayon da pa yung agmirmirian da ijay kantin. Kasta gaya ma. Ay, mami, syakto ko matag first honor. Ay, sapay ko ma anak ko. Sapay ko ma. Oh, Boyet. Gusto di pa nagbuyam iti TV. Saan ka di nga garamit kayo kini mami iti assignment mo? Masadot ka no ni mami. Anya ang masadot? Apay, sa dino ay atayan na ni mamim? Aday jay kusina. Ag cellphone. Ah, Ni, apay ngay ang masadot? Saan nakakadinakayat? Asorwan? Bakit? In kasurwan ni Boyet iti assignment na. Siyakman mo iti sumublat nga agbuya iti news. Naawa na kun iti ganas amang isurukan ko anak. Ne, taapay. saan ka di akayat mo nga ag first honor ni Boyet? Ay nalakay. Uray ka sa nukalaing day ta anak na. No nalaing nga agdonar jay mami ti classmate na. Awan latta. Ha? Sino ang classmate na? Ni Brian. Jay ngay nanang nakit na arjud. Ah, ni Mayet dayjay. Balay dayjay dakkel abalay iti masungad. Na, am mumpay gayam. Kasano ko maaasaan ko nga am mo, barkadak di asawa na anag abroad. Nga magpare ka man. Apay aya ni Mayet. Anya tiar aramidan na. Kaano donar a donar. Mahilig nga agregalo kin ni Madam Dabuyet. Chocolate ka no, kas kada donut ti kanayon na nga iregalo kin ni Madam Da. Ado nga minti kwartada. Agasam nga iti posisyon nila kay na ija abroad. Iso ang masaduta ko. Bayam nga agbuya ni Boyet iti TV, aginggat kay kayat na. Buyet! Darasam tanay, maladaw ka ni eskwelahan. Buyet! Lakay, apay day tamanok. Atoy na iregalom kini Madam Daboyet. Anya? Sigurado ang magustuhan jay Madam Daboyet. Saan nga taan nakababain ang manok ti itad ko? Hapay ko mga nakababain. Galuta ko, dagiti saka na, ta iregalo mo. Itan, mami. Ha? Apay day tamanok. Iregalo yung ni Madam mo. Sigurado asikanto ti agbalin na first honor, Boyet. Ay, unay ka day ti amanukan takyak-akyak. Hey! Ay, hey! Abay na tamanok! Kwa, Ew! Nagrugit dagiti saka na. iregalo kin ni Madam Dabuyet. Manok anabiyag? Ti regalom? Ano na nga dayta? Ay, kat si daan da ah. Damagan na pa'y lang. Nagartikit din ay. Ay, inak man la itudan kin ni Madam.
Nakitam ka di jay manok, ijay likod ti rumda buyet. Ah? Ijay tinangi kabilan ni madam jay manok nga inregalok, nana? Ay, inregalom day jay. Wala na. Kano nag-order ka nun ni mayet iti 5 alitsun a manok. I-deliver da ka no intun madamdama. Anya? Regalo na ka no kin ni madam. Anwan da ngay nga rodje regalok a native a manok. No addamot day 5 alitsun a manok. Ay, ibulos dan sa kano. Anya? Nagkunay ti day na? Ni mayet. Iso ti inrekomenda na kin ni madam. Oh, dagiti parents. Umayura man nanti indonate ko aletsyon manok. Umay kayon. Tayo ka no ramanan. Ala, tumakder ka ditan Irlinda. Tamapantaraman ng jelityon. Umuna ka, nana. Sige, sumaruno ka na. Naglastog ka day ti amayeton, aya. Mami, intaraman ng jelitson. Ay, sige. Sige lang. Mangan kayo iti lechon manok. Next time, lechon mat ababoy ti idonar ko. Ado ti kwartam, mayay. Ay na, para iti pagimbagan tayo day tanana. Kat amom ka di, nagsarita kami kini madam nga gidonarak iti electric fan. Ay, kat mayat tapno saan amapudutan dagiti anak tayaw. 5 nga electric fan ti idonate ko, nana. Oh, nangag mo, Erlinda. Ay, nasaya at man, mayeta, agdonar ka. Saan la day ta ti donate ko? Agparamidak pa iti comfort room. Take note. Siyak ti agpaaramid. Donation ko dito pag-eskwelaan da. First honor at talagang ti anak na. Awan duado. First honor. Mami, suruan nagkaditang agbasa. Ay saan? Inka maki ay ayam ijerwar. Sige, mami, inak nga rudan. Ay, Talaga ka di asim madut ka na sorwan ni Boyet. addan first honor da. Jay anak ni Mayet. Nagado ti idunar na. Nakadkadlaw matlauna yan tar aramidan na. Ay katbay Malaksid kadagiti idundunar na. Regregaluan na pay ni madam. Surwam latta ni Boyet. Masaduta kong. Sikan no kayat mo. Rogrog yan dan, ngar aramidan jay comfort room, di taunag ti classroom. Wan nga rod nana, nakitak dagiti agtrab-trabaho. Nagibunag da pa yan di ta iti darat kan semento. Talaga nga do ti kwarta ni Mayet, anya. Kano linawas na asabali ti kolor jay kukuna. Bagbagada, asigurado ka noon a first honor jay anak na. Sigurado day ta anana. Favorite kanuka ni madam jay anak ni Mayet. Kasta talaga. Ay, malagip ko man jay inregalom amanok kin ni madam. Saan mo ka di anak kita, nana? Pinalubusan sa mo ni Mayet. Ay, diyak kayatan tagregalo. Bay amon, uray awan honor ni Boyet ko. Uray jay apok. Tinapatag, makapasa. Anwam ti sobra jay 75 ngay. Saan mo mata maigatang? Bakit? Kita am dito inalak nga orchids, oh. Oh, kita. Nangalaam ka dagita. Ay na, nagpipintas ba't ti sabong na? Ijay kabakiran. Iso dagito iti orchids ti kabakiran. Ay, husto lakay. Tapno adda imulak dito arubayan.
Ay na, apalan man day tuyen dagiti kaaruba. Imulam? Iregalom laangen kini Madam Daboyet. Ay, wanan niya. Sigurado ang magustuhan da ito yung Madam Daboyet. At first honoran ni Boyet tabakag. Naggapo ka mo, di tao nagti classroom. Wala na, addain regalo kin ni ma'am. Rinigalwam manan. Wala, wild orchids ko naman. Nagpipintas ti sabong na. Kaano mahilig ni ma'am iti mas masitas nga agsabong. Isungarod ari ni galwa. Oh, kitaw ni Mayet. Simrag mo't ijay classroom. Anya nga tati aramiden na di taya. Ay, amumatan Mapanmanen mangtad iti regalo na kin ni ma'am. Di lang maumuman, regalo a regalo, dunar a dunar. Wala kay, inted kundi orchids kin ni madam. Kahit, anya nga iti reaksyon ni Madam. Ay na, kasta unay nga isom na Italaan ka no makakita iti kasjay kapintas ng orchids. Ay kit na saya at matangarod no kasta. Nakapuntos tan lakay. Sigurado mat siguro ti panag first honor ni Boyet. Umay kayo dito'y parents, ta umayo kita unday to'y regalo kini ma'am, anag ngina ang masetas. 10,000 pesos daytoy. Ay na, nagninamatan. Oops! Saan nyo nga aprusan Tama nga no nagrugit na kita imayo. Kitaan nyo lang. Anyamot a klase amasetas daytan. Nagngina lang arudan. Saan pa'y amabalin ama aprusan? Anya ti ko nang bakit? Ni Mayet nangirigalo kit din kin ni ma'am iti sagte 10,000 amasetas. Ne. Adda ka di mo't kasta kangina na amasetas. In-order na pa'y kano da ijay online. Ay, talaga saan na kaya't ti paatiw. Saan nga rod? Maruruda kun. Ado nga mingkat ti kwartana. Mala, sana bali. Ti aramiden ta. Pag tinulungan ta asuruan ni Boyet, tapno makapasa. Uray awanan ti honor na. Anya pa yan nga Kas na talaga aguray taayabak ni Boyet. Lakay. Mami! Oh, apay anak ko. Siya ti first honor. Anya? Ay na! Naglaing ka no kasta anak ko. Very good anak ko. Mayet, first honor to'y anak ko. Ni Brian mo ngay. Anya ti honor na. Awan! Jakto kayaton ti agidunar. Uri agregalo, jakton kayat apulos. Ay, agawitan Boyet. Taipakaamutakin ni Daddy Masika ti first honor. Sigurado, ipartyan na kay ti manok anak ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.